Ka senjuk kirang bak senong ke distrik Ribhoi, hapok ke jingilang chairman ubak BB Makdo kila IT dengan dorkas u Menteri Keterangan Revenue ubak Kermen Cela. Ha ke kila dawa bak sorkar jela ke deban penduna no ekedor jong ke jing register ikijaka ha ke distrik Ribhoi nomor kelarem syabab palat. U General Secretary ke senjuk ubak PB Seliang uloong bagi babun kinong syong syong ha kitan kapot kim net ban register ikijaka jongki ha ke DC office ha distrik Ribhoi. Nomor belaram palat ke bay register. Bat ki babun ki breu gila let pen register ki jaka jongki Sya Asam. Nomor baka Asam ke IA bat kim dan kam men CWA ya ke bay register jaka. Ulang baka senjuk ke lepen sengau ho menteri sarkar badai ban palat no ne ban syim no akador ke barit. Kenang bagan penselur ki try jaka ha ke jaka kaput ban register jaka jongki ha ke DC office ha ke distrik Ribhoi. Ulang bahaba ki let ke DC office ban register ya ki jaka ki puta kador kalong ke barembha. Ya kejaka ke bagi tiat ha kador arlak hendrai ha bagi let ban register kejaka ke poi sya ke arlak sanpo hajar nilai lak tengka bat kerem shibun ke bai register bani ke bai tiat jaka ubak seliang ule tho ban kaliang menteri sarkar ula penpau bu ansara ek negamat sya ke jingelang jong ke kenhun menteri na ke bentaban bu ya kador ke babiang hakaba nakaliang jong ka DC office ha bangilet ban register ya ki jaka ki puta ki jongi ka dor kala poi sa beneng sekendo ijaka ibangi tiat arlak tengka ladeng gilik ban register ka poi saka arlak steng lailak larem ka bai register banyak ka bai jaka dia ka bi bakani nakaliang jong i minister beri concern ya kini ka revenue ru ila pediang kini ke city ka bangila bu ka nakaliang jong i insara kabinet nak benta ba in adjust leni ban bu ya kata kador ka babiang kam tamingi ki try muluk ki iba don ya ke jaka puta namar kuman su penpa hong ni kalong bagi bebun ki jaka ki puta por ibo district kadai ka ba ngi yok pateng na ki nong temen ke jungi na email pa pa kumta ter de ban register ke jaka ke jungi ngi ha ban lut ki pholak i jaka i batang arja la ja square feet ha ka bi de kan niru na kaleng jong minister ol penpa bon simkia ban ngi kimi lenti ban kaleng jong state government ru kan yarap na kamta ban penhiar dor ha ka bi de ban register ke jaka ke jungi kamtam ha ka bi de bat kini ki border area ki babun ki nong sung sinong jong ka border area kim selam chu ban register ki jaka ki jongki hapo DC office Ribhoi nakadaw la rem plat ka registration fees hakapo ki babun ki brio ki register ki jaka ki jongki sepo Asam nama nakaleng jong ka Asam ki IA lani ki kim dan kam ban CWA dia ka bi ba kaniru nakaleng jing lepen sngau hakamat jong minister concern ya ka revenue ba ladalong ka bala ya kini ki border area ban kaliang jong ka state government kin exam no lani kin sim no kata kador ka bodet kanang bakan pensulur ya gitu ki try jaka ki bodon hapo border area bakin register ki jaka jong ki hapo DC office ka senjuk ki rang ba snong ke distrik Ribhoi kala let ru bani kendo yo menteri ketena jong okai pertai ke jela ba poleng do bagi senjuk lepen pau bakam dan jing perca ban penlong ya ke Cherry Blossom Festival. U General Secretary kesenjuk kirang bak senong ke distrik Ribhoi ubak PB Seliang ulang bak kesenjuk yang mentah kamdon keno kejeng persya hendrai kan sepersya ya ke bansawan nama mereka ni ke mentah ke sarkar ke lebok ikatarik bat kim la le i issue ulang bak kesenjuk kamdon ya keno kejeng persya hendrai ke hab ban syem ke senjam balasali sisngi lani hekisnam ki banwan on hab ban pet ikatarik bakin nong ha kerukam ke babet babiang kenang bakat nomi kejeng persya nebo akata kejeng sengo yano Dalang jungi ke senjuk kumolong mentah ngimdon geno kajing persya namar ba ban persya kumut ba ia kaban sawan ke namar kini ka bakan nakalang jong sarkar kala bubek ya katarik ngimla bali isu to je kita giba persya ru kidan ya ka hok ban persno tehne nakalang jungi ke senjuk ngiyang pedang ai bakani ka bakani ka sarkar kala penbek kan ya be enti namar banakal yang jong dar basnong ka badi ka concern hang tu ka badi pe ya ka badi khmi ya tu ka jaka hang tu kila dep ai ka permission nakal yang ji senjuk lele ngimdon kanu ka jing persya bat ka ka bangin ban pensngo hang ni kalong ba ngin hapan sim pade ya kan senjam balasai lanila sisi lanila sim snam ngin hapan pe ya kitarik ha karkom ka bibir ka bayang kenang bakan nombu kata ka jing persya lani ka jing sngo ya no reno kata ka banakal yang jungi ngidon ban persngo ka senjuk ka bidi bat ka Cherry Blossom. Ha kawai perkaliang kesenjuk kirang bak senong ke distrik Ribhoi keladawano menteri ketenat social welfare ubak poleng do ban kentiu kerdan no yaki Anganwadi Check Center ke Bapura. Namar keladon katu keni telgi senong ke belatrai kum ki mini Anganwadi Center lagi Pausnem. Bagi keladon ruki senong ke beladon kam bantau yaki Anganwadi Center ke Batamai.
Ubak seliang ule tu bau menteri sarkar ula bathai ke senjok ban IT ya ketup kerteng jong gisnong ki badan ya ki Anganwadi Center ki badan kam ban kentiu kerdan no syaki center ki Bapura. Bat kumjur gisnong ki badan kam ban bo ik Anganwadi Center ki Bathamai. Kesenjok kelapan pauru ha ubak apol leng do ubak kami ik tenat jong okai. Lor ke jing ke balamat ki samla ban shnai ki homestay namar ke jing bamyo ikano kono ke jing pentip na ke jubab na ki bang ki beriman aya karam. Ubak seliang udah bawa ubak pol leng do ulai ke jingkular pun sakot igini ki bang bakin penstet no ikene kakam namar lada om penstet ki kam penroy ru kin duna bha bat ki jing mentoy ru ki baki brio ki diban yo kin om poi bat ki samlaru kin om yo kam yo jam bat kin om la benyeng halaki jongki kejat. Ya kami dia bakani ke bentar nak kalian juga senjuk ngila bu daga jingtho akmat ke jungi namar ki pebun kisnom hapo di boy district la idon kam ban upgrade no ya ki Anganwadi ki jongki syaki center ke Bapura. Tiha kabide bakani ka kam nak kalian jongi ba pol ndo ila simkya kabide bakani ka jingbu ke jongi ke jingtho ba la idon kam sisa magidon katu ni kisnom ke baraki posnam kila tre kum ki mini Anganwadi center magidon kisnom ke ba la idon kam ban create sakibai pat ki center ki Bathamai Anganwadi center ke Bathamai. Di nak kalian jong i bapol ila batha ya kasenjuk abangin submit ya kalis jong kita ki Anganwadi center ki shnong ki bali idon kam ban upgrade syaka center ke Bapura bat ya ki shnong ki bala idon kam ban create bang ya ki Anganwadi center ki Bathamai. Di nak kalian jong ka senjuk yin salum ki executive committee yin salum ya ki jingtip na ki darbar shnong lagi rang ba shnong jong ka temru hoi ke jungi khnang ba kata ka jingyo ban upgrade ya ki mini center syaka center ke Bapura bat ban create ya ki center ke Bathamai jong ki Anganwadi kan long hakar kom ke bebek ke berhenti nama kan gejing tumu kolong nak benta ban wara ya karoi ke par hakabidi bat ka jing ai jing bam ya ki kena ret bat kumjuru ya ki long kemi ki parmet ya ka ba ka sarkar kala penmi ya ka scheme ban yarap nak benta gitu ki bat don jing tumu ban bu homestay TKE ka bangi siam kalong bagi bubun ki samla ki ledap ban apply online leng ba ka PMEGP den rei ka ba sungau si ban yitu ang ni kalong ba mentala hendriu bena hinyo bena bat sistem duna ki don ki samla ki ba kim pat yo kanu ka green signal na kaliang jong ka bang ka badi ban island yaki ban set up ya kita ki homestay ha ki caka ki puta ki tungi dia ka bidi kan iru na kaliang jong senjuk ila pen sungau hai minister badi concern minister ya ka tourism te na kaliang jong iru ila sim ka jing kular ban khot yang ini ki bang ki ba ki bom simkia bakin step ini ka kam namar ba ladangi step yo lise kan poi ka por ka bangindo no ya ka jing mutoy ka banakal yang sarkar ka ai kam ai jam ye ki samla ban sengkam lajong